Hari ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyitwa The Moscow Times mu ijoro rishyira umunsi wo ku cyumweru cyanditse ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko yasabye ko ingabo ze zakongera imbaraga n'umuvuduko zigana ku gufata umurwa mukuru Kiev, ari nawe uri mu butegetsi bakawufata bihuse. Kuri Vladimir Putin ngo asanga urugamba rutarimo rurihuta nk'uko we yabitekerezaga. Ati nkeneye raporo yihuta igaragaza ukuntu umuvuduko w'urugamba umeze. Ibi ngibi yabisabye nyuma yo kubona ko kugera ku munsi wa 4 w'urugamba ingabo z'Uburusiya zatangiye gusubizwa inyuma n'ingabo za Ukraine. Abasirikare ba Ukraine ngo babaye nk'abatungurwa n'igitero ku munsi wa mbere w'urugamba, ngo ariko ku munsi wa kabiri n'indi minsi yakurikiyeho ingabo za leta ya Ukraine zarikusanyije zitangira gusubiza inyuma ibitero by'Abarusiya. Gusubiza inyuma ibi bitero byatunguye cyane ingabo z'Uburusiya zari zamaze kugera mu murwa mukuru wa Ukraine ariwo Kiev, aho zari zatangiye kubona ko igisigaye gusa ari ugutangira kugenzura uyu murwa zigatangira gupanga uko zahirika ubutegetsi. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko wamaze kubarura abantu bagera kuri 64 bamaze kwicwa n'ibisasu Uburusiya bugomeza kunaga mu kirere cya Ukraine, naho abandi 240 bamaze gukomeretswa n'ibi bisasu. Abangaba ariko ngo ni abasivile gusa, kubera yuko abasirikare bo imibare yabo itaratangazwa. Uretse ko n'aba basivile nabo bitekerezwa ko imibare ishobora kwiyongera kubera inyubako zitandukanye zikomejwe kugenda zituritswa muri Ukraine, kandi izo nyubako zishobora kuba zirimo abantu. Gusa ku ruhande rw'Uburusiya bwo no ku munsi wa mbere bahise batangira gutakaza abasirikare benshi. Bivugwa yuko ku munsi wa mbere igitero cya mbere abasirikare 50 b'Uburusiya bahasize ubuzima. Ku ruhande rwa Ukraine byavugwaga yuko hari abasirikare 100 bafashwe mateka bamanika amaboko basanzwe ku kigo gitunganya ingufu za nuclear. Urugamba rurakomeje, ibikorwa remezo bikomeje kwangirika. Ingabo z'Uburusiya zamaze guturitsa rumwe mu rupombo runini cyane rwagemuraga gaze mu mujyi wa Kharkiv. Ni umujyi uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba. Ibi byatangajwe n'ikigo cya leta cya Ukraine gisanzwe gitangaza amakuru yihariye ya leta. Hari video yakwirakwiye ku rubuga rwa Telegram yagaragaje ibyotsi bizamuka mu kirere n'umuriro mwinshi mu gihe uru ruhombo rutwara gaze rwari rukimara guturitswa. Iyi video yagaragaje guturika k'uru ruhombo ndetse ikurikirwa no kwirukanka kw'abaturage bahunga n'induru nyinshi. Ukraine ni inyuzwamo impombo nyinshi ziyobora gaze iva mu Burusiya yambuka ijya gucuruzwa mu bihugu by'i Burayi. Izi mpombo zambutswa zijyanwa mu Burayi nta na rumwe rurangirika cyangwa ngo rugire ikibazo, uretse gusa urunguru rugemurira umujyi wa Kharkiv wo mu majyaruguru y'uburasirazuba w'igihugu cya Ukraine. Ahangaha muri Kharkiv harashwe inyubako y'umuturirwa ariko ntiyasenyuka burundu. Abantu 9 muri iyo nyubako nibo bahakomerekeye, naho umugore umwe w'umusivile wari uri muri iyi nyubako niwe wahasize ubuzima. Hari ibindi bisasu byarashwe ku bindi bikorwa remezo bikomeye. Ibyo ni ibigega bibiri by'ibikomoka kuri petrole byahawe inkongi n'ibisasu by'Uburusiya mu majyepfo y'umujyi wa Kiev, ni hafi y'umujyi wa Vasilkiv, nko mu birometero 30 uvuye neza mu majyepfo ya Kiev. Akangaka ni akarere n'ubundi gasanzwe karimo ibigega byinshi by'ibikomoka kuri petrole, ariko kari mu gace ka Ukraine kibasiwe cyane na misile z'Abarusiya. Abagenzuye ya video yakwirakwiye yo guturika kw'ibigega biyobora gaze bemeje neza ko guturika kwabyo byabereye hafi neza y'ibirindiro bya gisirikare bya Ukraine. Ngo birashoboka yuko umwanzi ari byo yashakaga guturitsa. Ku ruhande rw'ingabo za Ukraine, uretse gusa ku munsi wa mbere w'urugamba, indi minsi yose ngo habayeho kwihagararaho bikomeye cyane, ndetse byanatunguye cyane ingabo z'Uburusiya. Urugamba ntago rukiri kugenda cyane uko abantu babitekerezaga uko ruzihuta. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ukomeje kubyamamariramo cyane kubera gutangaza yuko agomba kwihagararaho agahangana na mugenzi we Vladimir Putin. Kabone nubwo afite ubumenyi
bukeya cyane cyangwa se hafi ya nabwo mu bya gisirikare, ngo nibura yabashije gutera morale ingabo ze zifata pozisiyo zikwiye, bashobora kwirwanaho basubiza inyuma ibitero by'ingabo z'Uburusiya zirwanira ku butaka. Ukraine ivuga yuko igiteye impungenge cyane kugeza ubu ngubu ari ibisasu birimo byoherezwa n'Uburusiya binyujijwe mu kirere, naho ngo urugamba rwo ku butaka nabo bari kurugenzura. Kugera ubu ngubu hari abantu batumva ukuntu Ukraine yahangana n'Uburusiya. Kumva ibi bihugu bishobora guhangana nubwo byaba umunsi umwe gusa, hari ababifata nk'umwana w'igitambambuga kirimo gishaka gusohora se mu nzu, cyangwa se nanone ya ntambara ya Dawidi na Goliyati. Gusa nanone ahangaha ndakwibutsa yuko muri uru rugamba nta ntwaro kirimbuzi n'imwe yari yakoreshwa, nta n'ibisasu by'ubumara biratangira guterwa. Igereranya ritoya ngiye gukora ubwaryo ntago risobanuye yuko Ukraine igomba gutsindwa intambara, ariko naryo rifite ikintu rivuze mu gihe intambara yamara igihe kirekire kuruta icyari cyateganyijwe. Reka mbahe nk'urugero, Ukraine yo ikoresha miliyari 4.7 by'amadolari y'Amerika nk'ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare. Uburusiya bukuba inshuro 10 iyi ngingo y'imari ya Ukraine, kubera yuko bukoresha miliyari 45.8 by'amadolari y'Amerika. Iyi mibare nguhaye ni ya vuba cyane muri raporo iherutse gutangazwa yiswe Military Balance. Tuvuga kuri manpower, abakozi cyangwa se abasirikare b'ubwabo. Uburusiya burwanisha abasirikare barenga 1 miliyoni bari ku rugamba, ikagira inkeragutabara zirenga 2 miliyoni nazo ziba ziteguye kurasana isaha ku isaha. Ukraine yo ikoresha abasirikare 280 gusa n'inkeragutabara zitarenga 125. Uburusiya urumva ko bubakubye hafi inshuro 6. Uburusiya bufite ingabo zirenga 165 zirwanira mu kirere zitoje aka kazi neza, mu gihe Ukraine yo ifite ingabo zirwanira mu kirere 35,000 gusa. Hari abandi basirikare b'Uburusiya barwanira mu kirere barenga 35,000 bo babera hanze y'Uburusiya, n'ubundi abenshi bari muri Ukraine cyangwa se baranayizengurutse. Uburusiya bufite ibifaru by'intambara 15,857, ariko Ukraine yo ifite ibifaru 3,300 gusa. Urumva ko ibifaru by'Uburusiya bikubye ibya Ukraine inshuro 5. Ku bijyanye n'indege z'intambara, Uburusiya bukubye inshuro 10 Ukraine. Tugiye kureba ku byato binini birwanira mu mazi, Uburusiya nabwo bukubye Ukraine inshuro 6 zose. Naho ibyato bicubira munsi y'amazi cyangwa se submarines, Uburusiya bufite ibi byato 49, mu gihe Ukraine nta na bumwe ifite. Gusa ku bijyanye n'urugamba nanone, abanya Ukraine ngo bazwiho kurwana cyane n'umutima usa nkaho ari ukwiyahura mu ntambara kurusha cyane Abarusiya, ariko ibingibi byo ntago wabona ukuntu bigereranya mu mibare yumvikana. Iri rero ni igereranya rito cyane rwose. Nakoze ngendeye ku mibare ya vuba ahangaha. Ubu ngubu ikintu cyatangiye gukubita cyane Uburusiya gisa naho kibushegesha uretse urugamba gusa, n'ibihano by'ubukungu byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Urugero, mu masaha ya mu gitondo ikigo cya SWIFT ni ikigo mpuzamahanga gihuza amabanki yose ku isi, kikoroshya uburyo bwo guhererekanya amafaranga no gukora ubucuruzi hagati y'amabanki menshi cyane ku isi cyangwa se yose. Iki kigo rero cya SWIFT cyamaze kumenyesha Uburusiya yuko cyakuyeho uburyo bwo guhererekanya amafaranga hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu byo mu mahanga. Ibyo ngibyo birimo ibyo mu Burayi na Amerika. Uyu mwanzuro ugomba gukurikizwa n'ibihugu byose bigize ubumwe bw'Uburayi, wongeyeho Ubwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukwibutsa ko ukomeje gukurikira RCC Free TV. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ubashe gukurikirana niyo update zose zibiri kubera muri Ukraine. Reka tube dusubikiye aha, turasubira mu kanya. Nge mwumvaga nk'ibisanzwe nari Kalisa Sisi. Ciao ciao.